pelutang te ilitum akimang jadi tami konstitusional long dokok tami bang turun ke tinon ilitum executive member cipita di poma KSA atum pen peace and awareness rally ke padupon la pen son pho kemang pen kachi songpon bu signifying kora hiniani KSA inglong pho hawar ke had regional committee atum pen chepatir pipon si bike rally mate peace and awareness rally ke dengpon bangso sai ke dengpon di pu KSA central committee atum pen karbila medamai along pen pangcheng konsistentar dengkimo aklamalong chetongsi utor bolbir rongput malom lutsi dong mukak pen hawar ke hat pan ing kiarong Patu aklamalong an palidamsi malom tu me pedepon. Labang kuasa along Central Committee pen Meitu, Presiden Dun Maitu, Kong Chun Bang, Thangsing Timung pen Chenglok Ong Dung Central Committee along Arpu Doan atuk Chesongdon. Lapen Hawar Kehat Regional Committee pen Meitu, Robin Killing lapen Kong Chun Bang Budho Terang atum pen Chenglok, Ye Ong Dung KSA Klembang atum Chetong Dun si Mei Pechonpon. Bangso asai pipot si kedeng ponang kokma tu atheke alang litumpen akemang son pho thepen si bike rally pedopon lake kechengsi article 244A ke pechun bagje aduntu trading license non tribal phan ki pipederje ke thomang deng karbeng long tormos council along achoka market yalong mate lang red lang ai pen ki pipederje phan please non tribal phan longle pata ki pi ing tonang je phan lapen ho non tribal voter list kang thanjia phan to kemang pen se alang litum se song pon penang ana songja tum lam karbok dun thaba putakta ningkang samse cepak langpon athe tik sidul arlo along le pata kiti voter list kang thanjia phan aputhak KSA atum kache song ke APHL sia song aphan le ke claim ki kali pusi thangsing timung pen pachini pon politics la pen social organization do anta kache song vek nang tia sai majok le kache song nangjas pon sita chisong dun vek nang po kheilong rie phan karbia kheita mek prang tang lo pusi alang li hin pen lam the jai pon la pen karbiang long termos council atum la son pho akemang ardi ke pipen ke papleng vek ja phan chuning ripon dong mukak pen Danielson temung phuluni pen probintaro report malong news song pen peace and awareness rally kopia join ni sikipa dunang kok mapulutang te apang si kadok kabiarat taka chini nang jigilalo ini tum karbiarat mati inglong suara kari aningkan ko an penili tum kachisong hemprek pen chenglok kaprek kaprek isu mukha bontame apong government lewang tame halaso itu makimang ekipa chunji aphan akimat have langdam pelutang te direct central government state government pen direct interference do pen itu manang kiber jipana bot ipik lasinon bisa alam ini tum cethanam sinang karbiang long arar kari mate bharat ke charia lolong itu hanang kitok piang article 244A tame ini tumhan ningkan tikep social lokasi song tabon tame ini tumhan ikpachun PG alam ke central government non state government non lapen karbiang long termas council kacharia abang kiatum initiative ke NIA join pini ini tum constitutional long kitok dera pitamela bangso article 244A ningkan ko an ne ka chesong itum chesong nak hegamlong bon tami pinil bangso rally pen karbiang long rat pan ka chung gang tung gelalo ilutum ke constitution arlo ke dutang hormu mate ho ilutum bharat ki chari hala bangso constitution kitto ka huji itum inglong aso tumhan ta isi towar tho pinang jipen article 244A nang kitok pido kasi hala bangso diman ilutum chunche tik keritum pirthe sining ruretik karbia khai bir betik litum chesong nangji lagle te nangji what happy pen itum pini immediate implementation of article 244A what happy pen itum ningjip itum pila bangso really long itum hangtaram lapen norhejong karbiang long autonomous council election hood Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma kaningje pondo je inglong asu kalide tum phantame longle patap pipo trading license patap pipo lasi koson si Siksidul district arlole alang inut a chief minister itum inglong asu kalide tumhan longle pata ki PG trading license ki PG pukaning je haima asi aku langdam thu pelotang te Siksidul hormu talitum hang kipa joy kali lata Siksidul talitum India constitution arlosi itum han ekitok pitekang
kasi sik sidul kopilo pelotang te anutin na chinilo inglong aso tumhan ikirai kom isi ajakong non ke labang so ajakong itumhan constitutional long nang tokpi ang pita laso ajakong phan arkan plot si non central government non state government non ilitumhan nang kiber jindi pelotang te ilitum akimang berarti ilitum makarbi akai asap su kasik sak dekong jitu teglong lasi ilitum movement mang ke ilitum kang thur mang ke nang sotlo ningkan koan pen ilitum 2013 Telangana pan hemprek kahang ahut halawang so movement ko ane kang tangpen non 2022 itu movement itu tegamong wedalo amasi central government lapen state government na mathalo karbiara tatum ke laklo mati karbiara tatum ke amithang rights constitution ke do we gara tabi tatum kachi hang kang tung tilu hukama tha ta do ta tik mani lasi pini labang so rally ben lining ji kang tung ke nitum karbi akai ingchup lim ha ke lakali nilitum mekejang lot kanila nilituman constitutional law nakitok ang article 244A nitum chihang vegji lapen mo arni si sai jog je central government non state government non nang litum tabi nitum han phangno vek nang ji lapen non hejong karbiang long otonomous council long labang so bang pukhili kalong penangan inglong so kalide tum chipati dundolo halabang so prang tame lapen labang so prang pen karbilo chole song pedana ningkan pen tame inglong so kalide tum han ke election pat forlong nang ne lapen longle patta trading lasen pinang ni pridum hang bom lo bon tame pining ako thegan thulong lo koson kopi pene central government state government tum interference dolilo inglong so kale data tum tame ticket pillo non bisara lang sang non itum dak karja blun habat haro ha constitution ke Ajit Kumar de ticket pidam hamlo lake indian kachari alu karkano lake Bharat Sarkar, Assam Sarkar tum Indian kechari alu karkan lo. Kosono karkan pratan te inglong so kalitet pasi tiket tiket. Ako koson pene kupi pene haidam de dilo. Non ako chingwai sar. Nani ardu dulong lo. La so Ajit Kumar de phan ta me is executive member EM PG phanta councilor so kama thadu. Lasi mokiwang jila ni pinama pinapdigma karbinong Thomas council kumane sia nang manpen. Hala bangso Bangasul lapen inglong so Ajit Kumar de la Haroghat constituency में की थोड़ुन फान executive member pidam det latang te ilitum karbia khaya phan ekelang rok lapen ilitum karbia khai isi akisum do kogji putan ilitum kamat hado asi alang phan tame MEC haidet ko ipis tame alang phan jakong pide nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tum ke inglong so tum ke dak ke aron abi pu ilitum ningji det mai tum ningji je tame constitutional long dokok tame bang thurun turu ke tinon itum executive member da cipida lipoma hala bangke penabdik komama karbing long autonomous council long chief executive member ki mana bang hala MEC haidet ko tame alang panjak kong pide nangji direct ningji nangji itum thurlong le tum ke inglong so tum ke dak ke aron abi pu itum ningji det mai itum ningji je tame constitutional long dokok tame bang thurun turu ke tinon itum executive member da cipida lipoma hala bangke penabdik komama karbing long autonomous council long chief executive member ki mana bang hala bang itu mathawek nangji kali pelotang te itum kasik sa duli poke muki bang sang ngoni kan profit ke Ajit Kumar de ke lekmane choha das tameng thudun po lasi non kiwang jilang lingkhan tho pharma non pen ilitum karbia ratum cherok dun tokte pelotang te lason thak si eklang bomla lasi ilitum areli kita peace and awareness itum ko an jika cerok tok ma itum ko an silam kachi than ma lan si itum khai ka buji phan bol iji lapen ni nili kali anutin kar bi tamen non chi realize bom lo je itum khai ki sung lo kasi hala bangso ka chi realization ho ka dok ka via song cultural organization pen chenglok literature organization pen chenglok social organization antam ilum ipeng bensi mukiwang jilang ni karbia khai phan isi kana hok tan hol unang klang batam te itum ka dok ka visi asyang tong cipira penang jip sidak tabang sorry li penin jing tu Tumira mo kita pun karbiang long nili tame manili poli karbilo chole song taskom SCC tu betame nitum isi memorandum ke pathik do athe karbiang long ar loti inut India prime minister wang set protang te itum hemprek kari asong tum an ke chilang pet pen itum memorandum pa jirunang basila sut itum SCC ta phun pe chiki bom dam bom kaskom dam chiki pet dam bom lo bon tame hadak koson kopi pene nili tumhan
appointment bang long letel lo lapen memorandum kitunji abar sai letel lo lasi ningduk meme ini tumhan lamthe siwet prime minister ang no kaningji tunji pasai tum aporang pipedel lo ningduk meme ning oi meme lasi non ki bang jilangan ni ini tum central government phantame state government hone itum kakopo compel je kong dunang di alang li tumhan sai jok je karbiarat hanang pahang nang set ani tum claim pulutante ili tum ing summary pensi kaita peace pensi kaita itum pu chonghong dun pharmacy tum choton pharmacy tum article 244 kilong lok ji itum mathadaw e kasi kado kami tame ili tum chirap chitu pensi nangli nili nanggela so party nanggela so song chipu pe pensi ili tum iklai vet pensi la constitution long kido harbu dai tum pa implement sirak dangji la pen ajak ding club pen penanga song tu ka demando separate electoral roll pu halabang so separate private pen constitution long kido harbu dai tum pa implement sirak dangji la pen ajak ding club pen penanga song tu ka demando separate electoral roll pu halabang so separate electoral roll tame prabjin pen karbing long termas council ka selam ji pasi sisik wan pu sisik pon pe pulutang ti itum koson ti mokibang jinang itum labang so karbing long termas council pa itum bithang karbing long jakong silong na la pen nilit todap hetaning jelo labang so already long itum 6 schedule separate electoral roll pu isia TPKN pon join ni komane tum tek se tum nilitum hanang kang ne guncoy nilitum hanang kipu guncoy tadu nilitum hanang discouragement tadu je nang tum karbilo chale so inglong podum ki FSLC fansi kam ki claim pima 6 schedule lam ning jere to are FSLC tum de tom ke 6 schedule lam tening ina puma kadlo kamerat KSA punon KCS punon la mera mai punon karbiang long ko an ma cultural literature political organization do an ke 6 schedule long nang ki pitikang aja kong ke nang tum kadlo ka bedeng jina pu KSA long po nang FSLC BJP AZC punang cipudam ji apor anu non ke kimisi na pan ma chi song ra penang pu lasi non apor khai ki sung dia tuar bang bompol itum discouragement bang pinang ne itum mane bidi sore mesena son do bidi sore pena pakeng nunon lasi cijin so me pinida karbilo chale sonong kremang Philippine karbiarat kaching hon yutum pan di fu pena tum choche junje rally ke bang amhang airship iksip non tar we ke jang ditum lapen harokhat constituency along labang so paning tik pacho kanong kopi posi ki binang ko maplot te labang so harokhat constituency lo bang asutum population chan pik lo harabang so population chan pik long tame karbia khai masap so we tami ipeng vet situ pulitum kasi pakpang kang tung bang siping labang so patuk kanong tung bang sore ni bi la sore ni tum dipule bia chok nale dok pokala bia chok nale dena rong bia chok ditum dia posital binang ko bang aso ton pachinina je itum akhai tame make prang lo kasi pirin itum bang aso dominated area besin itum ready ke bang with a slogan people tu bang nang ko ke pachinina bang so ta pachirok tong bang so ta je mo ki bang jinang ni ki tum nani inglong su kali de tum ke karbino lo ke long li nam du long li thu pachithana tum ta lasi pini labang so ready pen itum kipugang tung central government fund state government fund lapen karbino thomas council fund khai kibir de jelong ke nang tum bidilang no kem ta bang ne constitution lo pimai lo so panang kerai pitikang hala so ting pa duwet nang ningjing tu ade himanto di labang ke Korkan silong ke bang adu bang ke labang ke memorandum tidun lo da Narendra Modi pan ko an karbiang lo so han ketong kuima mate ahok te tong tangkang karbiang mo meta memorandum tidun lo artikel 244 e putak officially nitum thang record ini bang karbiang lo termas council representative tum pen hala bang so hut memorandum pidune ba ke pachu bai ne ke palune labang ke ni tum chidin de anta jongsi memorandum pidun det pen pulotante isiba ke a response dunang jima ate 2013 hut ke ni tum karbiang long tum aratta telangana pan hemprek pidet pa joine ningi pung ninga siksak ninga jangji pen karbiang long masi tu mecho lo hala bang so mecho long pen an kachi song tangi klang pen itum direct central government si tuan talks pan ki hang ke tripartite stock batai thom tripartite stock de elo itum hala bang so tripartite stock kitam la ke hala bang so hut isi platform dunang bisi Joint Action Committee for Autonomous State Jaka Samhang Pathek Jaka Samhang Thek Det pen batai ke thom Central Government Chingwai lo ti bonus tame dakta jakong lang no ta pen bidilang no nang ki thak no tum doli lo puthol labang so talks nang pavedel lo anta ni tum muntidam ili tum langdam pame mathadam pame plotang te 2013 14 hut hello karbiang long tum ekor kachi tok long nai polo halabang so akachi song la ansi amuluk la ansi ang tang ke to direct central government si tum response ta halabang so mede tum odun thibun inde
Kasi non ki bang jilang ni pen ke ini tu abeng cing tip seroi mai claim kita jadi kadu kabe tame kasi sorsa siroi bang kita ji mani ki claim sela pong te citu dunang cirap dunang bidi sore pidunang abang sini ke jing tu kali potang te itu man talks kali itu kimbang kali aja ta cundam tidak tu Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.